Domahene se wanya ukasa na se wanya ontokwa okumba bia emfa ewukugwa edin mem emfa okonfa no chi din emem wo de wo se woje wa mamredi awon asem bia ewo doma no wogidi utumi kan se wupia okrama eja hye na no edi wanim ende wogidi na okonfa no chi awaye niema nte se aye wo ne history book na wabedi hene na nsen ya wo se afedi okonfa no chi niema oye no aye ntro me ka che se wo pe ebi ehu a Bra ukugwa besine ya wo bepo so ayeko ekogu nsan ema nsuo piefi efam ba na do Abusuafo na no first time I watch Soul TV and I subscribe channel like and comment no the amame ya dini yesa dini Soul TV GH yes Soul TV GH ya Abusuan ejebo ejeku ejebo nyamba bedu eja onya bedu luman ababelande because luman na belande okugwa fo so akasa okugwa fo akasa enyema ekoso Ghana ha enyema sabi ananama hemfo ni bidu manu kekansem a abakosem eda ho ya sabio aboama Ghana edi eduru baabi ya ama Ghana ni mwate sabi abrof fita from kroma beba ebehwe ebesuye ne mafiri ase di krono ene ahemfo bia sori kaseti ase enye nokore tese anya ono ne side ntine enye nokore ba ogine die di wono gene tribe di ogine die a wo mu di se ne die ne story kama nokore because an Canadian no yi kwan wo yi kwan fo so what you say enti enei sabi okugwa ya na sabi konfo anoche efiri ho no ne mpanimfo ni bi abekasa de nsem bi abatudwa de amane na domahene domahene wa na opu sabi panimfo kasi bo enye obi ne kumantwi bu osi akon orinti agi akirema we di nana wa na open no wakaka nsem bia kodu ba bia kyerese opese wo ye tse ase tse history bia fa asante ho de eniwo ba ebono de eye domahin nkura na se bono ya wo se yadwe na pesi e kraman ejatua no de oni de wo wugidi but onye asante de ni onye sabi agibe fa asante wo de onye ni tese onyi ntum obia no pere ho ntenkiu because wo ye de bia mekaze so wo ye de wo wi pusa kentema onto asante da wo ye den sane woni ambre a wo kan sam nana me say me respect bebre bu papa me nya de me mo anu ntia oda but ensem bi o ma wo kan ya ni pai me de me kasa nti ba obinum bagia de tia wo etie me sem busa mo se sabio wo ma wa wo mo asase so mo ho no mo ko social media so ko nsem nema e ko social media na no mo ho ase no mo si fa asem no say no mo si carry issue no esifa because I na asefimo se me papa bi ni wa kam no betena so one na maka na meka kire wo pa se me papa bi ni wa me se ne wo na me ne wo me papa ne wo na me ne wo fi na da bia ko campus mi no ho kan sem si na ko fa asante asema bam sabi ebono nsam ya ne sa mu program ya ko yeye bro champion for ayam ahemfo mko hia ye ahemfo ni bi kan nsam ya wo dwen wa won ti ase mitimitie wa hene ba ko metwinu wa meche nti wa nsam a wo kan sabi bada e benefit be no banyidi afrim for asantefo ho emwa ma kwan asabio ya ye enye yie ma emwa ma sabi onyema bi a wo hwe no enye yie ma wo takre other tribe no dey ageni dem in life so what you say abusia okugwa eye abonten don hene okugwa abontam hene akasa atubi di amana na dom ahen fa woni akwase awu nyina sofo akwase awu na yenko tie eye okugwa abontan hene na sabiu wakasa edi bi amana na dom ahen se omra okugwa na wo mehwe eniema wade niema sabi konfonachi yeye eja hono ede ko so won de nyini a omo de omugidi nti won kana no ye dai entum nti ankone ngongo tie eye okugwafo so nsamo a omo de atodwa de ama nana do mahenbra e ba e bedi nko webre yo ankan se meka twi ese meka chirepon na so tia me agunsa wo chirepon mu dada
asama mebekan eye ni bresam ewa ukugwa asama mekan ne se okonfo anoche eye ukugwa okonfo anoche ukugwa de hye ayemfa ni agro kra Isene Christopher mfa Yesu din ya agro no sa ne yenso okonfo anoche yemfa ni din eni agro enti obi obegyina baabi no abo okonfo anoche din a wambo ni yie no ye be fa ye ho adwen ne ani mpanyi akasa na na adwuma mbedu oye bron ni oye doma hene ote doma kasa o kasa no adoso wakasa ma fedie abeto okonfo anoche eni te ye be kiro okonfo anoche na se ni a kiro ni a wo betumi akwa akodu na na adwuma mbedu enye se emema ni ba bia wo wakasa bebre wakasa mazeze de oya atutu bi amane yen aye ukugafo ya chose konfa noche no ni awaye bia no eye nokre ye di kan pese ya chose amamre ene ejapade wo ha e wo konfa noche dim no o ma ha o mehu asema me kan se so de se do ma hene se wanya ukasa na se wanya ontoko a wokumba bia emfa ukugwa edin mem emfa okonfa noche din emem odi a wo se oje wa mamre di awon asem bia ewo do ma no ogidi utumi kan se upia okrama eja hye na no edi wanim ende a wogidi na okonfa noche a waye niam ante se ye won history book na wabedi hini na nsen ya wo se afedi okonfa noche niam a oye no eye ntro me ka cho se wo pe ebi ehu a bre ukugwa besi ne ye wo bepo so ayeko ekogu nsan ema nsuo piefi efam ba na domo e ho nyina benya biasa ans e de akoso mo ho yare enti hu bi da enka se bi ni ho bre ukugwa na betia na ase suma nkofo na mo mehu okonfa noche etu dawro e ma ne sensen ho a antofam ni nyina ho a opese ohun bia bra enyina doma ho ni memasam bra ukugwa na be kaseti okonfa noche na fi ye kiro ya ebetunya ye na obi akra de anyama yi se akwasi awua wo ye sofo na utumi keka nsam a ensese osofo okra ka utumi bue wa no se nipa bi ye mpraba na wo ni mba bi a wo fi na naka ni nyina na nya bi wo ni mba bi a wo fi osofo kwasi awua wo ni mba bi a wo fi wahwe wase fo awie na wo beka obi de na wo de no kra de ye no beka ho asem akire se utumi tutu nsam bia atwene de a ye pese ye betutu amane ye ho esanse ye betu bia to bia amampa bada ukugwa de ye buade ene ye bu ye ho enti ukugwa mpanyifo enyina bonten enkasa kasa hu ukugwa hene bia ni ho a obegina bonten abekasa tia obi woni krom na na kasa onpen fo dawati kasa aniko ukugwa ha ye wasranfo ha ye waduanafo ha obi ani ho a na no betra akọ obi kroso eni tie na ye kasa tie akire na na agima mbedi se sa wo pese enkwara na sa wo pese nkrofo bu a ese wo bu hu dikan no ese wo bu hu dikan se de wakasa bebre amana bedu okonfa noche so ye ba be ya mamre bebre e wo sansensem na amuguso keka wo Ghana ha no ye be kire mu se ukugwa no enye baby ketwa ukugwa yo mante ase ukugwa te ho dadaada ansa na nkro bebre bae obehwe kra no na dawma ho no ukugwa fi ase no na omo fi ase no ente metietia ye ka kire wo na na agima bedu aye doma hene se sa asamuna wakoka no se okonfa noche anye ayi sikagwa kofi emfree soro no obo hu muso
esan san bi wo ha wo ka na wo te wo nkwanda so ya di si ha aka kire Ghana man nyina se obia ni ni fi asem na ajima bedo wo abakosem wo kroma ka wo de enkoka obi a wo na abakosem no unim ho hwe wako school wo ya humanimfo ye nim se nyansa nko na adwenko de na nka yeto ni enim se wo ni nyina bi na wakasa esan se wako school kasa yes so na wakasa wo fie na wan tra bonte amma esan se ye ni abri ye pa okonfa no chi no obi odi ni din be di agro no ye ni be di ni pepepe na yen so de ye kasa anya se ye twituo ana se ye twinse kan na mo ye ni ye nananom be kasa na mo ambe hu senkyere ne ebesi hwa ne wante won kwanda so hwa na wano am wan kote won na won kwanda so esan se ne awo ye no o keka ko ho ye amamre na ye de akiro akasa akiro se brown ho ase se ahenie no enye tetede no a esese chenchina obi bu wo ese wo bu omanfo no na omanfo so di obuo ma o ya no besi ha na domahene hwani yie na wan kasa ntia okonfa no chibio ni okonfa no chia ye nyina ye no kre okonfa no chia ye nyina ye no kre oware bo no le sia ode ne nan ne tutu mu keke bo se wo adima be du betumi de na atutu ebom enti hwa ho ye na wan kasa antia okonfa no chibio esan se o kasa tia okonfa no chia ye be fa ye ho adwen ye ne mpanyi be kasa ya manuasi abusuafo ka kumyagire kwakwo num ya okuguafo na egutu mba na woda wona no be reply wo no ho nsem na okotie de eba ye no se ma mutie nsem no sebe ye wona bi wato bia na asefem kakra se ya ye nipai sebe betima aye kasa be kasa na why mistake but eto de bia ya na nando ma hene kasa enyamfo so no wo kan ono wo takra de na nkasa wo pese wo kire se yesese dia wonu bibie nu wati sa na sa asem ne kura kan kura metwene wa menti asese edi ade na wonya firi epuntuo be ne be ma wo okuro epuntuo be na nando ma hene e be ma wo ma okuro do ma anyi kuro na ye kuro ma wo aye develop dia ma wo enkosi da ban e na sa tribal sensem no be sori e be jai enkosi da ban because what start here the ayana me hwe di matrasia adwene hu say national security te ho sabe Christian Council for Ghana ha empenifo wo Ghana institution ahodo a sabe o eba niema bi say ya omwura mu beka bi no omu nyina ye di ete ho ebe ye hwe ha sa na trigger na ye kase na agensemu na akwese boko issue ni sanse me yekoso bi afei na ba na afei mu betake mu beka na mu beka dai ntutore bi busa mu se be nyansafo wo man mu ana empanimfo e do mu de dani ma bia no empanimfo wo man mu nyansafo wo man nim because eni man na do ma hene yei wo kansam so sase wo kanya na otumfo mfi wo kasa mfi mi one statement bi a wo koma e Dr. Baumia program bi oba do ma ho be kan ye ba ho be ya okọ kasa ho kasa na nado asantene na hye sampa ntokwa ase wo se sampa ne dia wo sampa ye wo dia na me be se mbusa wasem na do ma hene sampa akunya ye wo dia afa ho be yi wona se na no mo se bi o kuma gi sampa hene akunya o mo so ai tira sampa enkra te tira sampa so sampa ye ne dia bia no wayi dia kire wo wayi won ho ana se enkrate chese sampa ye ne dia uba mansi a uba betu bi oru hu bi eni meti so sampa ye ne dia e fa ho bayi wo be ka chiro se do ma hin kro ye ne dia na se wo me ka chiro se betatima ye ne dia wo be ka chiro se bi suma kro ye ne dia wo sim kura se bi na mo fight to ho na so wo fight to wo ko ye wo hu ko ba ye no wo be sa agene nkro enne how eni twade ne ti e twa se how ene wo be ya dwene ho hu se wo pese wo capture ebunfo nyina bo no age se otufo but
wo adu na agenda na ekuta wo na wo de ban nana emfa because abunfo no munyina ye obi na betwe mu ase de di wo so because wo idea wo de ban e different sesi an wo takre ebi no wo de obi unam wo pese wo de asantefo nam so na wo de be gesa de ba emfa because techima hene hwesa wo ba be di so what you say ena sabe ada ahemfo ne bi wanche hene hwesa wo ba be di so abeka kire se wo mehye wase onye ada ahemfo enkronkro aka no dodo na pese wo meye aje sabe wona omo no enkro no mu so dam valu omo ho no ena ba be di wache ba so ko mehye wase so what you say enti sania wo insight ne magu nkofo tirimu wo kan sam gu nkofo tirimu hwebe na wo twini asese na wo twini ni wudi ni abo social media so san obedi watem ti watem obebeka se bia so wanya de obebeka se bia so wanya de uwie no aye din na okote ba bi din se sebe krama ba waye bone a yatia no krama ba waye bone no hofa mabo no tete na se wotia no wo bod try po no kam kaw bozo akwada wodi onkasa we de ko mfiu sa no akoye no atakona na wote wodi se sebe prebiasa krama wa din samfun aja se mo amkrama adua na PC so what you say eti besrew ye besre se wo ye pani wo ta ko tuntum so ensem ne nyema sebe wo inside mu youth mu na bedru me beji wonsam o na ya me din ho Christian Council to man mu empanimfo to man president ya national security ya say ilipa inside obi osaye Supreme Court judge o inside ni mo be gu enipa bi youth ni trim ama sabe obi obasori bia na okaseti asante obi okaseti na osori ti otumfo muso musori wi a mu hia bibi wo asante Ghana hase ya na mo bo otumfo be buso otumfo ana mo so mo nko dwe na PS ho doma hene won konko busan nansemu as Ghana edeka ewa monone UK scholarship wo sensemu a ekai beda ho UK ni edeka scholarship wo sensemu school for mo de scholarship ku free Ghana kwa abrochire ko no ko tun ade UK edeka wo US edeka wo edeka wo Germany edeka wo adam grom kai de nye kaketwa emperifo mo so atwa manhia ye kwako sere otumfo na mfo na metumbi sere be ye mpam nkra me metuna fi adan na wonko na dom ahene wo na wonko busan wonko wo hine wonko busan wonko na ntumbi so otumfo ni tumi oni power say okasa ye adwuma adan na nka wokọ hwa kosere na mote wona nkoda su ko na mafo bi na ahemfo bi mhyehyɛ nkofo bi ase edi na tam kan samu a enim ensati ne mu asabi edi as Ghana ani baba fam na ma ye di na moto mo hwɛ ma say fetete moto na mo hwɛ bo mo hwɛ ne wa kosi say ya di say ya sha ase o eya boko eni mampusi ntokwa start ye ena edu say enkronkro amama bebre wo Africa West Africa say ya start tribal war ena start ye di wo mo ye kese na agye nsam wo ya wienye ye bi intermediate kakra mekanze be mekasa Ghana your leaders but your leaders in football to be more adwene dey e wo form ene ma bi say mo to anu ntam kura na to atwa ene nana do ma hene ahye saa santene bono ama sese tan abeto santene bono bi ntam bono fo ni bi mu ntam yo mu nyina because me wona fo yoro mo ya bono fo ho no but obesemo ma wasemu mu adabia wakeka nsema ma sabiazia tan abeto abono fo ni asantene ntam sabe ebono ni ene amononi biesi wo bebre asantefo ni abonfo ewore ya wade ya ba we akokoko kasese we akokasese amanse o muntamatete ejapade o mo ko ho ensema ni ma bebre na nsa esisesi ekoba e fa sabe abono nsema na nadoma hwesa asese wode epeke yen kasa nka promote wudi o yen kasa men promote wa hinia na wo kocha promote but onsem kayemu no one how we see akasa santini bie kasa na sasem ne diploma ba onim how we see fa so kana sem onye play one can straight forward da oboku be no dia sem no aka asem enti obi ti otire a onte be na se enti no afa ne normal no ayi nani benado ma hene ka asem a ena ai na kwamfo na chekura sikadwa yesi ye command free suru ba no eni ba bia enye no kure enso ugidi se sebe doma
kraman na ejatua no wugiri sɛ ata mo so mo kwa ako amoba wo do hia mo na ejatua no wode mu di anim kyerɛ mo kwan na wo sa story we wo kra wagye di story we wagye di the story school book be na be kuma ma wo kra you believe it wagye di say no kra na obi a wono abeboa santeman abeboa ma sabi yakoni abrof fita kontokwa ame atimadi nkunim sabi asandefo lusu ibe yedi nkunim obaabi no ama ye fa ye nya fa ahodie no na ye ne na Ghana fo kwanyum fa ahodie asanteman nya fa ahodie no na sabi Ghana Gold Coast no onya fa ahodie ende won ka ho asamda ya ba kwa se ze betakre abusia anso wono ma o eye akwasi ewu asoso osofo akwasi ewu a wa ka won se bebre ya first na me trust me po asem pa me nka asofo asem first me po asem pa me pa asofo a mo yibia metaketa ko me pesa but odifo akwasi ewu a osofo evangelist akwasi ewu a first who preach ya to the sense wo say wo ka akra enye me kai sa wo preach ni nyina wo niema ne door spray enye intimbre mizo okade nkasa be umprewi asa japade mfa ngosi be pia enei wo nka asa ye adwuma de ma wo ukuru ya be kan asa be mfa aso dem sika aso dem sika mfa moa ensore ma osore na so nipa ne ba no nipa sa nipa no ko brenya ne sika de be kwa afode de ama wo aba onya bi de asiesie aso dan na de afo asem sisi aso dan akufu ado baaye wo se nyankopon so wo se nyame bo so we sika tidua ekosi sei ye wade me mfa stichiri nipa se won force tinchiri twanse nyankopon frɛ no na minye bonkom na nifa ho what you say won sore ma bigi wudi eni se won no wo so wotwe akra ma nyame a sa komfo no che asantefo na aye sei na wode kasa ye o preaching no eto da me hu se wo ye gifo ba what you start I swear to you sa wo kan onyame asema kan onyame asema no bagye bi wonyini no wonko me Afrika asante asem nyenne ba won asante fo mfiu Afrika asante asem nyenne asante fo muwa mfiu ena asante fo ene kun konfonoche o kun na udire bonko no je ujire nifa asante ku konfonoche na udire bonko na so ujire nifa waka we kwa to nsori menti so nsori ma anyini waka nsem we ato nsori menti so wonyini na asante ba kwasam de wonyini believe me de wo yosofo eto ne me pese nka obedi wulemu ne waye onyam ya adwuma ne nka emwa wo ne sa tribal nsam ne sa asante na we say conformity efa ho bayi bible no kwa se o si emani mbom nyini de twabde ndu be nyidi wo na be bu obi atan wo na obebu obi atan sofo akwase yewa untimi mu obi atan mi untimi matan sani won so de mato untimi mu matan no emu obi atan na wo bu matan no bu obi atan misi mi ti operate nyane o na me posem pa wo kan sante se wo kan sam wo insight nye mato nkofo dirimu sa ba wo se ye mfiu wo free preach ye nyene wo boy de sa sante na bo odi bo la sante de so ya sante o asante de so ya sante ade ye me to de be me won se wo di akura bo wo se o se no bible na wo di preach no ejidi se nyankopon de bible ne bae na mo di achi ate ase na di preach ma a se nkofo ntie si amose ya wo ba fofora maye mo di Old Testament na tonchen na mo New Testament na mo di preach inti Old Testament ni me be obi omru nyina mo se ma ya abode wo fro nti mo dia yusu ene wo kwa abrofo krom won na asabi o mo di Old Testament ne bae no mo sa di fofora ba mo da so use Old Testament ni adwuma uko Israel for etwa akokọ de sacrifice e de yimusuo wa asore what you say and so wonu Ghana ni na wotia na wafa nyame so okra na waje nkwa so yesofo no wo kan asem a wo kan asem se na se nyankopọ osi wudam wote wudam a wo na wo so wo ne communicate say asofo Ghana asofo mu susu nwuro nwura mani o asofo ni bi me nka wo nyina Ghana asofo ni bi tu nwuro mani enkyere sebe Ghana fo enyam nko na msum nyame o enyam nko na msum nyame o Ghana ha mama ko South Africans no de sebe previousan bibi ni na sa wo kan nyame ye obi no betima ka sete nyame da
me kasa nti Nyankopɔn so da because wona ma me kwane ho me ma me kasa ma me ti a me kasa wona ma me kwane ho me nti me kasa nti ano but mususu mfa ehunni enyeman to yen so what you say can't tete wa wagie wo kase wo wagie atuma can't tete na krono ne boni ni ho krono na boni obi afa obi yere obi ayo obi sei de bi ni ho enne ya yesi Kristosum ukwa aso dem a aso fie ewo na boni nyawodo nyina eguo ehon de mu nka ho asemo da so fo bi me kana so dem asemo da nkyira bonten ukwa aso fie bi a aso fie ho ewo na sabi watim wakame konkonsa we akoka we sei we afo we wafa we ema aso dem ma nyina wawe wu nyina esitiri enne mu nka ho asemo da afedi asantefo ye history na ezi amobese no mobeka kanta asɛ no aye yi waye aye yi nyam nkwa na motwe akra ko heaven na heaven duru wono ma otwa bre ndo bɛni die wo mu bia babu na konta sɛ na nyuma si dan sitie nti aye yi na mo magana ene asanteman wo asanteni de hia sɛbi ma wo de ahunhia wo sɛni ananado ma hene de ahunhia na yesi ano no kanta pesa wo sɛ obi de no wani de yi no na wo soso wo hwe Ghana ase ya ahemfo wo Ghana he nyina omukura gitum sɛ asante hene ontimi ne nya pɛ eno ne ade na ye wo ya ehyew wo so so ware santeni ene tie wo sɛ wo sɛ santeni na awa no ye na awa nti wonu nkasa wo kata so ana wonka ontimi ntufu nkasa a mi wura ade a wo kɔ wo ye die emwa wo enye ti wo twa wi ato ma ntirima edi no manya firi mu na me so fa kwase wase me se me kana sam kurada because ono kwase na me pese me kana sam ko no na sam nye ye mfa na sam nya asam e wasante me mo no me mfa na sam nya asam ko ka asante asam me mfa na sam nya asam kurada no dabi hwe mo nsore na mo Ghana ha mo na mo twam na mo kontokwa asofo wo Ghana ha mo twam no we takri we ne we atakri we Nkroso musum nyame o musum nyame ame oti ase mo musum mbono no na we have a fast anti as was na asante for the tragedy e wo gi yes kan si ho na ye si na wo ho unyina benko na unyina nifa asa me ka obenya kwasua mpeni bi ti bonko so bia be kan kwasasem wase na me o ka me mfa onye na me de me kan maka kire wo maka ma dwon china ko be onti asia masa se na wo kan wo sofo no kan ya wo so wonte na se no sa so na me so ne nya adene sabe pepe abusuafo edini ye so ti zemdi ka onya subscribe na like na comment na share dem ofro nya bia dey ahwe abusuya ye ni komo kakra wo a opese otu kan kofa ne ma o China wo pe visa de akọ China kofa ne ma bia no ya fa number de twagu ne frɛ number ne sisi fa number ne frɛ na ye be ye visa na dwuma de ma o simple kra unsabe kan within be 2 to 2 weeks to 1 month na unsa eden aka visa na wo de ko sabe pepe nti frɛ number ne sisi na travel China traveling tour for ye nhwe na ye nye visa fama wo so twa ticket di tu kwan wo kwa bo chiri ba bibia country akobia nso wo fa na ma na fra ticket na be ye wo duma fefe de ama e wo cheap price for affordable we kra ya tete ne maso ye kan ya ama o kama ya o mbre ho kra ya the fa na na fra China traveling tour na ye ne woni nkomo fefe on say me nyi akonto won sam bet we na me kan was me ka China no very interesting impact wa wo hia ya wo pese kwa start business bi ketenkete bi an fa na ba na frɛ na yeso ye mo na won sanka officer e fa ko China fa ne ma de e bra fefe abusia mi am bi dwuma de etia me no ye frɛ me Kwaku Alaska me di mosia na sene beto so de wan pia. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.